Omukagiro y'omubono y'obwate emyaka 40 gatebekana kumutachira nse omwana w'emyaka 9 litukuligoro nigo bonase litukulya lero abakago ikiwa bosio bwekegambero ase kaunti ya Nyamira. Omukagiro yo nigabeta kumutachira nse omwana oyo asensemo ya Sironga bosio omuno chebina igabakago itabira nege kole kibuna na mahene na mutachirete nse omwana oyo w'emyaka 9 robotirwa senchira yoboyekera no mulikyo itobene kurase kaunti ya Nyamira Job Mahangi. Omukagerwa asekina gyokounereria obwene bw'omwana oyole n'emyaka 9 naikigwa asekegambero kya Nyamira asanjira nagokora engane eyo nigo omukagerwa oyo yobwate emyaka 39 akageire okora engane eyo asensemo ya Sironga bono aganyete okonacha gw'ekoti okorabe chitariki 10 omotyenyi okobwati iso omwana oyu naichanira egekorekyo asasa bali chikoko bwatigwa elinde anyore obwene omobisa bw'abana ase kaunti ya Nyamira Samuel Koril naichanira egekorekyo asate bamatuka bwangoiga nigo ebikoro bunebyo byabeire bigokina ase kerengo. Ni usuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4 na zingine hata isiripotiwi. Nasaba abana na baibuli gosokia ekere bikoro bunebi abeire elinde banyore obwene. Tunahimiza public in case wakiona kesi kama hiyo wa report immediately. Ndio tusuie na tulinde watoto wetu. Na pia wazazi walinde watoto. Utapata mtu kama hiyo alikuwa anajulikana na mtoto. Na ni mtu anajulikana kabisa. Wazazi wawe king kabisa. Wazazi, community wote, hata walimu walinde watoto. Ense moyende omobisa bw'abana ase county enke ya Nyamira South Ndayala Alijo asaba abana n'abayiboli koligia obosemi na gukwanerwa ekeramangana bunaya abeire elinde konyora obobwenigwa oboikeranu. Whereby a 36-year-old man has pleaded guilty for an offense of defilement. I'd like to urge parents that to come out strongly when such matters are reported. This is because when they come out, we are able to do due diligence. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Mahangi.